Nilip lem salong don suri sira don parot troga doning kore sirkep Hampton atuma pan ration kara kimi kiran pon. Lakain ko rapon nilip MSC constituency ke parlo. Chukela nilip lem salong. Nilip lem secretary akai dilip signar pena jok. Nilip arlo kiduk kelagara tum pan don suri sira don parot troga doning kore sirkep Hampton atuma pan ration kara kimi. Pini arkoi cek lo pain ko rapor ni. Nilip lem asam long ration kara kimi ron pon long lo. Ningkan isi se nilip aratum ration card kelong lepena jok aningko itum ta dolo bon tanona bangki nilip aratum ration card akimi kaceron pon long jok nilip aratum aningarong thek ponong lo lapen nilip lem secretary pen chenglok keja tumanta aningarong lo nilip aratum nilip lem along mesen men keja pot akai dilip sinarapan kachuro pajer pon lapen local MSC pobitro rong pia panda mi kachuro pajer pon nilipen philip tiso loti kimi news kar biang long aku kibunai long tiap apa ada kongdol lelah. Tapi kemana hem tu nung long lelah lang kulung te paning tenconon. Tapi kemana reson card amian along fek dukau kan itu tujuannya tiba tak ciwan tenang di. Tapi reson card ni lip long lelah kerja aja kan kalau mesti tu aja kan sedingan tu kita bahut council long kita bahut ke operator tu ke itu memang kali jatuh aja kan bangun ke arong sini ni ada sini ada pasti. Exam dia tu lah timu ciwan long di. Ini long tal anpak dan kalau petrol tu tak ada di semua jaga jaga bangat dia mesti dan adun. Kalau kami sitting di kita long tiga lagi. Lalu kemana jong si kita long bilang kemudian itu mana kontak non, aku tahu non itu an kita long pergi mana pun po. Lalu sobang sore sontak ke ni tu diklaim sekali. Ini tu kacing honai ni IMC publik corong pi. Alang di ni lagi pon an nak kenal pon aluan itu approve dan apak tinta ni tu MSC bagi approve dan top. Without consent MSC penken itu claim long di. Nana tu amian MSC approve at sini tu punai long di. Lapen operator tu inspector tu MSC lama tinggal claim long di. Di juru parti kendili pim card yang long tu. Sorry, sebenarnya pilih lada dari belum selong pilih sang card kimi kelong tu. Sebenarnya lalu macam tu ni sebab sebab tu tak ni. Kadang kali natum the leading site news lapen aparte Karbeng Long news lapen aparte public TV lapen Karbeng Long news ataman abitung itum ni liblong kecerap dan fan ni lems acun bang hoi pena teman curu parpik lo jasemet pini dak lasana program ki peman langpok nangko kalehan lo penangani ding ningkan isi sosial lo itum ni liberata tum ration card kilong nundi ki do pena pot akasik sak baka turadu lo cita nale tum kadoko be media true pen lapen itum kacing hon nilip MSC public rong pi lapen doktor tuliam rong hang tim kal biang long lapen apa same nilibarata tum kadoko be ning si kamat hesi pen celang si claim si pini labang solution card akimi tum ronong lo lapen apa same labang solution card ki long pen munia tum aning rong lo lapen nimit hang lapen tum kam claim rab board member mane lapendak staff teman ben jerap cirisi ni tum ration card selam pon lo lapang ration card pini kiron pangceng pon lo lapen pini chodi bang ration card tang titing tum ron pon bombi lapen ration card long ako sang dan ni tum piponji Lapang ration card ke akijo ema mate nam pe ni tu. ration card ahok pe dalam ka akijoy labang ke bota ke claim ke dam ho ditum khorcha pik ration card form ka xerox pendang lo ke dam ke wang hada ke claim ke dam nunta contractual ang se sakuri kali laka doi bandan ditum ahot pen pamilai nang la si ratum ning win ning do laka sotong ma thai ni stand ditum pen ke ron et ka akijoy sita ratum ki ma thaling lo sita ni tum ke claim dam ke khoros ke dopik hisab na tum long pia thege del Kala ration card bini jitu ke ron ji bang an ron tan la phai do. non akimi kadok abe nilibarata tum dokumen hoj bang rumpen chithik pen ne tum long non akimi dat aban na tum phan badet sang kai ke long bom ben badet akimi lok si don farok ke trogra don in kora sirkep an arson card do Long tu non la kimi ke ron ji la so chi klong mo kali ji do ma tang te la sab ke setting nang ji la som ji nang nilitum aning ke matha nitum ke board ipon ke labang so ration card lake akimia tum han mange before 31 mane la so che close January che close 31 an tang ep nang ji
lapen la so ration card 31 api ke belong li mane ki fingerprint ke 31 an tang ani labang si la so ration card la don ke pharo ke troda don kor sirke ke nitum la January tarik thongke resi petang he nitum bol ipun ko Nung la sang card kimi kilom lo belo ki sistem terong kon heto ma manda ko pi la kon ka chong hong nei ration card ki pipini pen pangcheng lo pini pen ditum sang pipon si bol ipo la pen la so sang la ke bel tang denge la 31 aprang pi anang ko dolang nala tum media chu pen ni long ke wang pen labang so lam ti thini paning jilong posini chho par pik lo nili chehok pik la pen ning parong pik lo athe nili barat ke khidi punon bari pitung bone longli bone kompik la pe tum nili barat ke sakurita hobe la pen business a kompik chita itum government facility ki long dun kom o posi itum penang ara tum itum la son se aadhar card ka be pen pot try ning kan sibak government atum long sang long di dunu pik lo chita non phi disu office pan ping khasi primary ni plian ba marketing long ba ni lem salong ration card bonai phanili chiwan lo la pen selam nun lo la pe bena tange jung chibonai lo la pen pot non aadhar card ke dora pen pot non ire don tinta ration card long et pu busin ning chi thelo la pen non la don pharo ke trok ra don ko sir kep akimia ration card ke long et pu la pen akimia ban pen nili balong ke ration card chitang pu busi nili ning thelo la pen komanda ta korte la pen injil komanda hem tun jong si kabe do lang bote non chikle jon nia phi sitting elote ki bunai dun jong tan aja kong do lang bote ni tom phan ang song pen ni phan birta nang pi la posi komanda korte la komanda hem tun jong si ration card ave lang ponte na tuma document he chi sik pen nili blem salong nang hum dir te na tuma war side long ji pusi nili kado we nili barat phan chuni ri pon